Wel, da ddw chwi. Mi ha Nathan heddiw ddynes Gwari gan Nebys Lyfro a an Gwari yw henwys Lyver yw dag yn G. Hag etho, fe fynd disgwedda ôl an Lyfro o'r alyr a gwelys pe hynny yw gweld gan Nathan. Pe Lyver a fynd a Redya, Nathan. Pe Lyver a fynd a Redya. O, brynu daleth. Ple mae spot oma. Mae abecha Cernyweg oma. Mae 15,000 yn Cernyweg oma. Ac yma mor gawr oma. Beth yw dag yn ti, Nathan? Beth yw dag yn es? O, ta ag yn gwariwr. Etho, Nathan. Abecha po 15,000. Abecha po 15,000. Oh. Abecha po 15,000. Abecha po ple mae spot. Abecha fe hedna da? Oh. Etho spot. Spot. Tira Ervira's spot. Ple mae spot. Na. Na hedna. Ple mae spot, Nathan. Spot drog. Pris cinio yw ple hyleth bos. Is he ef adref andaras? Nag is he. Hedni yw an ors. Is he ef in clwc? Nag is he. Hedni yw an sarf. Is he ef in piano? Nag is he. Is he ef in dan an grwysio? Nag is he. Has the trillion fallen? Oh, well, Tilly, Gary and Darius. And Leo. Yes, the fallen. Is he ef in the Lyver? Hedni yw an sim o Craigie. I go to Bri Banana. O Craigie, to ddod. Is he ef in dan an gwely? Nag is he. Hedni yw an crocodile lunac. Fin the debris. Is he ef in geest? Nag is he. Fydd yn ei glas yn ffyrlo gwyn. O ten y spot yma a dan yn strel. Yn syw. Mir yn ganstel. O dafa. O da spot. Maw da spot. Deb ar ôl da ginio. Elfe leferol diw genwch. Lefer diw genwch.